出国那个 Schlemm 中午高山起码。Spot ngayu nomor bau kan asam lade utuh ben sim di kalang wei jeung kalenging longsem baduk itu play menyerap he te play wong bangentu ke mundan di kita hende gade yang pi bau play we rap ya ke baru khaj ai bau play pit explain nomor bau play wong jin ban sim itu baduk besok menyerap ya ki baduk tang tai pitin amdan ye tapi nang kersan ni ba izin nang Syekh Mat oh nang kersan itu bau nang kieu macam mencar wong nang lagi spot yu mentai menyeyo unta la jadi GDP bau satipat ni dinas nang morong kenal tapi so kum no mentaba pila yo ka sama ni sio kemen sibon bolo ayo ni kajing job pat ko juga por ni kermen ru banane sakmat nang ai kajing le bha po ki konsensi jong u pat bahak ini kisnam ki bala adap ngi bala tresi tom hi ka development konsensi jong aka por bo bat di MDC i kajing kersan kajing i ka kam mo la tre nado ba ulong MDC artem ha ka du kan klip mat ka mentar utang tre pat ni kermen susu banane sakmat no tre kam ha susu ha konsensi tapi dangdan sama sim bapin kersan ba kisna maswan ki election maswan lai kersan kun mentah pila suhun kan bapila ya ta ila hun ba ni ba samlaru ki trestom entah kan ka yu nomor bab ni i kam kecilek ha ju kecilong MDC ju ni pro artem Kung kajing tumul mangiyo bagi trestom makum tai ke kiyo kajing so kajing jaw ni pi men kan nomor ba ni mungkin kesan ke lecok atau bisa ni kesan la trestom terus ketan tadi cok ni men ta kecil tulong ini mungkin kesan untuk punya terus tai lah kesan ni mana MC bojo MC dan yu i kenya tre ha ju ko men bawan ko sinong la pobor baritu kat bawan bahan ni tenadu ba udang yang lo am di kesan bae hakni kesan kawan ni kesan kesan pet no pin lembaki kamne pin kersan ya ka pertine bro lembak kam termain ro nang tre kemahain maruntai blojok dan MLA itu terus kita buat tang keran MDC ro ni tre ha termain berusaha mengitrai telung kam